Uba San Bortulai, Bulongro UMLA ka South Shillong constituency, bad Bulongro Menteri Sarkar, bepet ia kasnat Animal Husbandry bad Veterinary Department bad QA. Ulu kentu ya ulat ka jela UCH Wijaya Shankar, penkentaj ia ka Khasi Hill Autonomous District Council, halor ka Trading by Non-Tribal Amendment Bill Arjar Pungriu, kabladon ki kendon banhab banyele service license uwe pa uwe unon tribal lane ubom de trajela ubatrei ubakta bad ubkhayi pateng kumjo iya ki baseng kamseng jam hapok kajela uba san bortulai ulong bakani kabil kadai kabalapalat iya kabor ka KHDC namar kalolong ro persya iya ka Constitution Jongkri India Shosho uba san bortulai ula kedau bad ban halor kene kaphang la kabaong bat penmi ia ka paragraph 12A kabaong baladaki an ki district council tengko bat ki an ka sarkar jela ne sarkar kme kabamot ki an ki district council ki hap bandrem uba san bortulai ulang ro bakani kabil kabel tengkhen ia ka article 14 article 19 bracket I bracket G bat ka article 21 katkum ka constitution jongkeri India